Slovenci že razmišljajo o tem, kje bodo letos preživeli poletni dopust. Turistična agencija Relax je veliko paketov prodala že pred samim začetkom sezone. Tudi v letošnjem letu bo največ naših gostov počitnikovalo ob Jadranski obali, nekje predvidevamo, da bo to 60%. Predvsem veliko to odpada na hrvaško obalo, kar je nekako normalno, že tradicionalno. Tako je že vrsto let, tako bo tudi naprej. Potem pri nas zelo rastejo aranžmani na Mediteranu, na grške otoke letimo kar 8-krat tedensko. In kam se Slovenci letos poleg Hrvaške odpravljajo? Torej nekje 60% bo to Jadranska obala in pa se ostalo. Tudi veliko zanimanja, tudi veliko počitnikovanja, rezervacij, povpraševanja po slovenskih kapacitetah. Predvsem opažamo tudi, da nekako rastejo počitnice v Sloveniji, pa ne samo v zdraviliščih in termah ali pa na slovenski obali, ampak tudi v gorskih turističnih krajih, Bled, Bohinj in Kranjska Gora, kar nas seveda tudi veseli. Naravni park Biokovo je bil leta 1981 razglašen za naravni park. Dviga se nad Makarsko rivero in ponuja izjemne razglede na morje in bližnje otoke. Mi smo park prirode već 42 godine zbog svog bogatstva, zbog bogatstva biljnog, životinjskog, kulturnoga parka. Osim toga imamo i jako dobru ponudu, što rekreativno za vožnju bicikla, planinarenje, slobodno penjanje, paragliding i ono najbitnije, a to je naš Skywalk, nebeska šetnica, naš vidikovac koji se uzdiže iznad jedne litice s kojega puca prekrasni pogled na sve srednjodalmatinske otoke i ponekad Italiju ukoliko to lijepo vrijeme dopusti. Znači 15 metara izlazite na liticu, hodate po staklenom plohi, nezaboravan doživljaj. I ovim putem ja vaše gledatelje pozivam da dođu u naš park. Poudarjajo, da je destinacija Makarska rivera namenjena predvsem družinam, a ponuja veliko doživeti. Na primjer, u Baškoj Vodi je zanimljivo od toga što je opet spoj nekako mora i planine, bagi safari, to je možda trenutno jedan od atraktivnijih izleta gdje sami ima 10-ak bagija koji idu u koloni i na Biokovo i oko Biokova. Znači, glavno su plaže, imamo tu i događanja koja tradicionalno počinju sa prvomajskim urankom. Relax pa ne nudi aranžmajev samo na okoliške destinacije, temveč ima v ponudbi tudi bolj oddaljene destinacije. Nekako imamo tudi kar nekaj novosti v lanskem letu, letošnjem letu. So to malo bolj oddaljene destinacije. Pravi hit je pri nas postal že Zanzibar, potem Dubaj, tudi kombinacija Dubaj-Zanzibar. Ravno kar smo v tem tednu tudi plasirali novi produkt Oman. Sultanat Oman, kar je resnično nekaj posebnega, mistični Oman smo ga poimenovali, v kratkem tudi Indija in pa Tajska, ki je tudi že zunaj. Če pa vas je zamikalo, da bi letos na dopustu uživali v neokrnjeni naravi, naravnih plažah in očarljivi kombinaciji gora in morja, je Makarska rivera gotovo prava izbira za počitnice.